Thank you very much. Hahore harike. Mahore makofi ona andu akameme. Andu amohoro. Na andu amohoro ta uni andu amohoro ni mangiaga muno. Tirore wiguaga Wambui akiaria. Kuba Murang'A betu midigi maguru kanya kande to. Nenie. Sera muthoni wa Mwangi. Ukariuka no gondi gwaragia gwake nyumba. Ndakwira undehere gikombe. Nigetha nyue mai. Karibu sana bosi. Kuja. Kulikuwa na kesi na wewe. Nenda musara. Nenda musara. Kana niso tiri horo waku. Asa tiri ndirari. Gutumia wina wake. Oni leo. Ukajeri. Katumenye Mose no ginya engineer amenye. Kana ni uka. We tiga kurora mundu uri ongi uguo ni. Aigani. Tareke tuone kana uhote kumuingiria box. No menye mutungatiri hano arikie horo wothe uinoke. Wi sawa. Cherry baby. My engineer makaga farafara. Contractor athondekaga farafara. Mutungatiri ahunjagiria andu makahonoka. Ahuri mbica mahuraga ukauma wega. No ngoro yakwa icucangikitwo ni wendo waku. Na tondu wa wendo waku ni nginya kirugamo giaku. Jerry angikorwo no wende nie no tuthie kwambiriria mucie nawe. We niwe the only black spot in my chapati, the only oasis in my desert. When I see you, my heart parasha. We no yaririria muno reke tuiwe kana hari undu urauga. Kana no mathora atutera. Ndenda wina cio. Nikuhota. Ndigikwire mo. Na economy no. Economy ni ndie. Jeri wona atia kata ikuka na tie. Ndahoya rekia beathu. Very good. Ya, ikarathi mwana kama maundu maku ni matoga. Oka we microphone ino. Nekera Jeri ngiri ni kumurututhia wira tocio mbere ya engineer. Nekera Jeri ngiri ni kumurututhia wira kwa. Makofi kwa Jeri. Kabisa. Kana mure nginya wale tiro leo tiri kindu giatiga. Thank you muno. Ira muri tumui ni wa ACK. Atungatiri ane mamwe tondu ni akoragwo MC kundu kuingi. Ona wewe na kago iwe na igongona. He's the best MC tu inake iri eno. Engineer karibuni sana hapa Kiharu. Mkiona hawa engineer wote wametoka karibu ofisi mzima. Kutoka mkubwa yao wote wako hapa. Na tunawashukuru sana. Kwa na njira nguhi na nitajaribu kuchanganya kwa sababu staki engineers pia wasisikie maneno. Ile muhura yetu ya kwanza mnaelewa kama wadosi wangu wa Kiharu. Tuliweka nia yetu sana kwa maneno ya elimu. Na tukaweka maneno ya kutengeneza shule zetu za msingi. Na mimi nataka niseme nikiwa mbele yenu. Wengi hapa tunajuana. Katika shule zetu za msingi za Kiharu ambazo ni 112 zote kupitia CDF ile muhula yetu ya kwanza tumeweka tiles zote. Mnajua kuna shule hapa ya pili primary iko na tiles. Kuna shule ya Kogoine iko na tiles. Vidhuramji primary, Technology primary, St. Mary primary, Biri primary, Mujini, hata Maragi, hata kama iko Biri ward iko town, hata hapa ile shule tunakaribiana. Shule kama Kaperwa, Marewa, shule kama Muthigiriri, Gitungano, shule zetu za Kiharu za msingi zote tumekarabati, zinakaa academies
na zote tumeweka tiles. Na katika hii muhula ambayo tuko, mnajua tumeanza katika shule zetu za msingi mpango ya kuweka cabros, landscaping. Na ni vizuri niseme, siku moja nimeenda ng'ambo, hata si bali sana, hapa Cape Town, maneno tu ambayo tunaedanga. Na mimi nikiwa Cape Town, nikakuwa nazunguka tu mguu hapo, nikaona a very beautiful institution. Kukaribia hapo kusoma, nikaona hii ni shule ya Kajo ya huko Cape Town. Nikapiga simu, wakati nilifika hapa, nikaita hawa tunafanya kazi nao kwa ofisi. Nikawaambia ile maneno nataka tufanye katika shule zetu za msingi sio standard ambayo tumeona hapa Kenya. Nikawatolea picha ya South Africa, nikawaambia tutajenga shule zetu kama hizo za South Africa. Na ndio tunajenga. Na sio kwa mdomo tu, tumeanza na shule I think 10 maneno ya kuweka kabro. Ukienda Kogoini tumeweka kabro. Nikitaka yule mwenye anapitia ile njia ya Muthigiriri, ukipita hapo uangalia Muthigiriri Primary School, utajua kama ni primary ama ni college, kwa sababu hiyo shule iko na imejengwa kufasirirwa wega na ikagira wega. Na tunataka shule zetu zote za msingi zikae namna hiyo. Ya pili, pia tumeanza Kiharu masomo bora. Kiharu masomo bora kazi yake ni kuleta gharama ya elimu chini. Mimi singekuwa vile niko kama ni sio Mungu kutumia elimu na kutujalia. Sio wazazi walikuwa na pesa. Na kwa hivyo mimi najua kuna wazazi wengi wako kama wazazi wetu wakati tulikuwa shuleni. Na hatutaki watoto wao wasome kwa njia ambayo sisi tulisoma. Na ndio maana tumesema hapa Kiharu, in all our 61 day schools ambazo ziko na wanafunzi 15,000, 15,000 students, tumekarabati formula. Badala ya kupeana basari katika day schools, sisi wenyewe tunachukua ile mzigo kubwa, tunawatia mzazi ile kidogo. Na ndio tumesema in all our day schools, school fees ni 1,000 peke yake per term. Na wale wako na remedial classes, kwa sababu hatutaki kupiga remedial classes, tumekubaliana ni sawa ziendelee kwenye ziko, lakini pia malipo isipite 1,000 per term. Na tukakubaliana hakuna malipo mengine. Unajua saa zingine unaenda shule, unasikia kuna malipo ya laboratory, malipo sijui ya library, malipo hata karibu iko ya kuenda parade. Ile motio mali macio metagio. Macio agama ID agama K, tukasema hakuna malipo mengine. Ukilipa ile 1,000, na kama kuna remedio ingine, hakuna kitu ingine, hiyo mzigo ingine Nyoroki ya Kiharu wanachukua. Na katika hiyo malipo pia tunasema mtoto ama mwanafunzi anakula shuleni siku 6 kwa mwezi. Siku 6 kwa wiki, sorry. Kutoka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, na hata wenye wanaenda Saturday wanakula lunch Saturday kwa shule, na nimetoa chakula. Na mnajua mkitulea kama wazazi wetu, chapati tulikuwa tunaiona Christmas. Sasa tumesema hapana, tulete mpaka chapati kidogo. Kwa hivyo the last Friday of the month, watoto wote wa day school Kiharu lunch wanakula chapati. Na wewe ukiwa mzazi, kama hiyo siku ndio unaenda kufuatilia maneno ya elimu, hata wewe unakulia hapo. Kwa sababu we want to make education exciting also. Tumeweka pia pesa ya kununua revision books 20 million shillings, na already tumeanza kununua ndio tuinue maneno ya elimu ya Kiharu. Leo kedie kurikia, kuna hii mpango tuko nayo ya kuweka rami hapa town, na engineer already ameongelesha watu pale na ametuongelesha hapa. Town ino ya Murang'A ikoretwo ni town itahana headquarter ya county. Na nikio turaugira ni tugucenjeria. Na to town tondu kaingi town tukaga miethere ona matura-ini barabarere ya kuma haria town posta guthie kiria-ini barabara ĩyo ĩrarĩ njũru mũno,
already riu kuna contractor wa Kenha igithondekwo nginya kiria-ini wega. Barabara ya kuma haria ha mai guthie kinya Kangema, barabara iyo nayo ni irathondekwo, kwina contractor. Na barabara icio cieri turaciruta kuma Kenya Rural Roads Authority iroka Kenya National Highways Authority niguo imeitainagwo ta highway. Guku tauni tuna bara ino ya Kandudu, tuna bara ya Majoice niho nyuma, barabara ya mjini haria twakinyitie ni tukuma haria twakinyitie, barabara ya mjini yumire nginya Bishop Kairo, na barabara ya mjini gatagati ona no turanyorokia na rami. Barabara ino ya haha Kabuta niho tuguthie tuma haha guthie Mitundu guthie kinya Kigeto-ini ona ni turanyorokia na njira leo na wakinya Mitundu Bishop George mutungatiri witu Venerable Furugo, our father wa parish ya Mubi, Father Robert, our chief Bwana Adam, o hamwe na atongoria aria angi othe me haha gikaro-ini giki, na itonga ciakwa cia guku tauni na Majoice. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Kana mutiramenya ni itonga ciakwa? Ni ngwenda kumwira ni thengio muno ni undu wa guka baratha ino. Ukahahira kajeci gaka gekuo nikarang'ang'ana tukongerera mucara nimwahe tukia kongererwo mucara no riu ri niakuhota kuhuthira ni kuhotha mwecimiwa ukwenda na mbeca cigana uguo tuongerere mucara ta 50 ukugura ki we ugwika atia na mbeca icio? Aya ni uri mutumia? ni ndi mutumia. He handu turathie tukauga nduri kari atia kurathie kana ni tondu kuhiririe mucii? Ni kairetu ndonete kega mucemani-ini ucio? Anga uyu ndari serious. Ni kuhota kuhuthira mbeca? Ni kuhota kuhuthira mwecimiwa. Ukugura ki? Ngugura makondo. Maigana? Ngunia ta 4. Cia kuhanda kana kuria? Cia kuria ngariaga utuku. We comoka we nwaremwo ni mbeca. Iramu ni njui ni mumuini wa guku na kiu nikio kiheo kiria Ngai amuhete ariagira. Ni ni ngwenda gukuhihia mucemanio uyu muno, no wa mbere ni ngwenda ndimwire ni thengio ni tondu baratha cia maendeleo kana ungitwa andu handu hatari na mundu kindu giake specific arona, kaingi andu ni magaga thie mucemanio ta ucio. No ni ngwenda kumwira ni thengio ni tondu wa kwiyumiria na njira nene niguo tuke twariririe specifically maundu ma maendeleo ma area no itu ya tauni guku thiini wa Kiharu. Na ona mbere ya njukite bara-ini tondu ngwenda ukuhutia na matemo, ni ngwenda ndimwire ni thengio tondu wira muingi uria tweranire na hau kabere Ngai ni aroka atuhotithĩtie kuuhingia. Ni mukumenya first term na maundu ma tugaga gucokera tondu kaingĩ wĩra ũrĩa tũhetwo wa gũtongoria hingo ciothe wĩtanaga bũrũri rĩu mũtiũĩ tatia marĩ wa budget. Rĩu niĩ ngwendaga kũmũria na gĩtĩo atĩrĩrĩ, mũrĩ itonga cia wa macukuru mwarĩriei, tondu o hĩndĩ atuire rĩu arĩrĩaga ranji yake wabici yake ũkoragwo harĩa KICC, wa macukuru arĩaga ranji hau mũkawa ũcio wĩ hau. Arĩkia kũrĩa akahũrĩra thimũ, mũnene wĩkuo, ngamwĩra ĩni, akanjĩra kũhĩtũkagĩra haha ona ndiuma na maũndũ maingĩ, reke njoke ngũgeithie. Aingĩra akanjĩra mũrĩ o kuo, gathukĩ-inĩ mũrĩ o sawa, kũrĩa mũciĩ anoka,
akaanjia kunjira atiriri mheshimiwa kabara karia kaharia kabete handu fulani ri agekire budget-ini ngeciria ni arikia kabara karia ka Mararu ni mwe Mararu ni mukui akanjira atiriri kabara kauri karia kauga Mararu kagathie kabeteri ni uragekirire budget ngeciria ni arikia akanjira mai maria mandu akabeteri ni urekirire ngeciria ni arikia akanjira atiriri ona hari undu ungi kabete ona gwi tauni ri niturimaga mai ma kurima ri ni urekirire budget akarikia agathie atana ni ndiko ithatu mai brother we office uyu wa macukuru akanjira kabara karia ni uraririkanire riu kwendaga kumutuma kiama tondu murora ni no kwirira ndirerera ariria imo bunge wanyu wa macukuru Nenye mumutumete agere pesa ciothe cia budget kabutari ndandu aya ma nenye mumutumete koguo uratoyo witu uthie na mbere na kumata na oka akahecia kabete kuma ebira zedi mugo matakana gwete constituency iki akagweta kwa kabete koguo nenye mumutumete oe pesa ciothe cia budget ale kabete we yatereri eka undu eri gakunjira ati tungiona budget pesa cia mundu uroneka titaramenya ciihori ati wa macukuru akahituka nacio akarehe kabete ona icio ndio mumutumite wa muico ri tondu gwande mucukio rimwe haria ahititie mumwire haria atahititie mumwire handu akamwita akaingira ya force 1 magathie magiteretaga riu kwendaga kumutuma atiriri kiama ni mutume ni mwenyonaga twi kuria state house kana handu hangi muno akoragwo ahete president uhoro paragraph 12 na rimwe tondu rimwe ni tuthiaga uguo ngathikiriria ni kia rauga njiguaga o kabete bara kabete mai kabete thitima kabete wendaga kumutuma atiriri riria mena president ri atigae kumuhe maundu maingi muno amoyaga ciothe cia kabete arathe wene ndona tigũteithaniria no nĩ ngwenda ndĩmwĩre wa macukuru ũrĩa kwĩrirwo nĩ mwecimu wa Kĩng'ara wa macukuru angĩona mbeca cia mũndũ iguĩte thĩ niĩ no njuge ndangĩcioya akoretwo mũrata wakwa na angĩkorwo he mũndũ njũĩ mwĩhokeku na nĩ mũĩ mũrĩ aciari aitũ kwĩhokeka ti kanua kwĩhokeka nĩ ngoro yonanagia na rĩmwe ĩgoka nginya ũthiũ-inĩ wa mũndũ wa macukuru nĩ mũndũ mwĩhokeku mũno na nĩ mũndũ ndungata yanyu mawabici marĩa gũthagũthaga ma thirikari athiaga kuo akĩmwethera no nĩ kwenda kũhutia gĩthomo o ndagĩka ĩmwe tondũ ndamwĩra niĩ ndiraria mũno tũrĩ haha tũkĩheana ũhoro ũyũ wa Kapete masomo bora ĩrĩa yerwo nĩ mũhecimiwa witũ tũrĩrĩhaga ngiri o ĩmwe tu gwenda mũthikĩrĩria aciari